Lishonile mbukeli, kepha-ke belingeke lishone ngaphandle kwetindzabadalo. Nati-ke talomuhla sikwetfulela tona bukhoma etindlini tekusakata e-Auckland Park e-SABC. Wemkelekile Ngwane. Comrade Didi has, since the early stages of his life, has been hailed by his family and the community as an anchor of hope. Tetfule emavendvuvuto ngekwahlukahlukana kwato tikhulu te-ANC etindzaweni letintsatfu lebetibambe inkonzo yesikhumbuto yalobekalisekela lamengameli langaphambilini David Dabete Mabuza longasekho emhlabeni. He deliberately said that he did not know Mr. Brown Mokgotsi, who was a businessman linked to a criminal syndicate and corruption and capturing of the South African Police Service. Licembu le-DA livulele indvuna elitiko letemaphoyisa Senzo Mchunu licala lekuyenga iphalamende. We actually don't focus on the pressure a lot. We focus on making sure that we perform to the best of our ability. Ibanyana Banyana levikela sicocco se-Africa Cup of Nations yalabasikati iwucale kahle lo mqhudelwano we-AFCON njengoba iguqisele eGhana ngemagoli lamabili ecanzini. Uchazwe njengemuntfu lobekatinikele nalobekagcugcutela lubumbano nekuthula lobekalisekela lamengameli longasekho emhlabeni David Dabete Mabuza. Bosopolitiki netakhamuti baphume ngetinkani etigodzini letintsatfu eMpumalanga kuyokhumbula impilo yamabuza lowendlule emhlabeni ngalwesine evikini leliphelile. Tumelo Machoho namvuselelo Lubisi bahlanganisela umbiko. Phethe indlebe takho ngikubekele kahle indzaba ungathathi nabogininza ngiyathemba indlebe takho tiyangifa nangikhuluma konke. Ngisho wena Mabuza lo ngateki boshabalala abantwana balutfo ngasigcina thumbu sakini ngugininza. Diphumelo tselato tihambele tingalo tonke telive kutawukhumbula lona bekalisekela lamengameli longasekho emhlabeni David Mabuza. Basabelele netigodzi tonke tesifundza saseMpumalanga eNhlanzeni eNkangala naseGeritsibande. Enhlanzeni bokulisekela lamengameli Pholo Mashatile lelitsite Mabuza utawukhunjula ngekugcugcutela kuthula nelibumbano. Comrade Didi has, since the early stages of his life, has been hailed by his family and the community as an anchor of hope, a broker of peace, peace in broken families. Letinye tihambele timchaze ngalendlela. The hearts that he has touched are the proof that he lived and that he made a difference. And batokhuluma, bengisolo ngikhuluma nalabanye ngibeva bakhuluma njengoba silapha ekhaya. All of them, the one thing that they remember Comrade Didi ngayo kuphasa. Usenjalo enkangala bosopolitiki labaphuma ngaphansi kwe-ANC naletinye tinhlangano bathi bafunze ukukhulu kuMabuza. Lomele isanko eMpumalanga Vushongo uchazile wakaMabuza njengemuntu bekahlonipha lenhlangano nabo bonke bekasebenza nabo. Comrade Didi bekangichairperson in the province. Isanko bekayihlonipha I recognize every time our current SG uComrade Usoko Mike Soko bekathi uma ngabe akPEC ye-ANC am-identify as i-leader yeSanko. Labanye bamchaze njengemuntu bekasita umphakathi. Rest in peace Lomzala kakhulu. Your contributions will forever be remembered. eGeritsibande inkonzo beyihola ngesihlalo we-ANC Gwede Mantashe losole malunga lenhlangano ngekuvukisa Mabuza ukuthi anganele kuba ngumengameli abasekela ngibashatile njengelisekela lakhe. Uthi Mabuza bekalilunga lebelitinikele emsebenzini walo. Didi was a dedicated and a committed member of the African National Congress up to the end. That I'm confirming here today. He believed wholly on the organizational renewal. Utawufihlwa ngemgcibelo Mabuza ekhala lakhe eBhabhathini eMpumalanga. Uyexwayiswa ke mbukeli ukuthi lo mbiko lolandzelako ucukethe amagama lacosheme latawulumela kulabavelako nebantfana. Sigcawu setebulungiswa siphotfule kuphinzilita ngemibuto mengameli wemajaji waseMpumalanga Kapa Selby Mbenenge mayelana netinsolo letithi wahlukubeta ngekwelicasi mabhalane wakhe Andiswa Mengo. Kepha leli jaji solo limile ekutheni konke lokho amange kwendeke.
Sehlakalo lekuthiwa sendeke ngenyanga yeLweti emkhathini kwamhlatili 14 neli-15 lapho mabhalane wemajaji Andiswa Mengo asole mengameli wemajaji aseMpumalanga Kapa Selby Mbenenge ngekuthi veta kuye ngendlela lengakafaneli waphinza wamcela tithombe tangasese leticucutele emacasi siphinze sabangunza bamlonyeni ngaphambi kwaleli commissioner Advocate Salome Skippers lo hola bofakazi ukuthi lo mengameli wemajaji ngalesendo. I put it to you that the incident Ms. Mengo describes of you unzipping your pants could very well have occurred during one of those unaccounted for periods in the afternoon when your secretary was not in the office and also when we do not have the video footage. What time was that? Just answer the question, please. I can't answer a question. It could have happened. It did not happen. The issue is whether it happened. It did not happen. And on the objective facts that we have thus far, I think it's demonstrably clear that it did not happen. Ngetulu kwaloko Mengo ngaphambilini wethula ubufakazi athi wetamile kusombulula lenkinga ngekubeka loludzabe etafuleni ngembi kwekuthi avete tikhalo takhe kepha Mbenenge mangabe khona kanzi-ke ubese uyachaza Mbenenge. I was initially amenable to attending the meeting, but on further reflection did not see the purpose in attending a meeting where I would be confronted with pictures that I had no knowledge of, more so in the presence of other persons. Uchubekile nekume emagameni akhe Mbenenge nakabutwa ngaletikhalo letivetwe nguMengo. Your messages, the language that you used and the nature of the interactions, you've stated that you didn't believe that your conduct was unwelcome at the time. I repeat everything that I said in chief and what I said yesterday. I still repeat it now. Kumiswe kwesikhashana kuthethwa kwalelicala. Liqembu le-DA livulele indvuna yetemaphoyisa Senzo Mchunu licala lekuye ngephalamende. Leli qembu ligcile kakhulu emthethweni lothi kulicala lelikhulu kucamba imanga ephalamende. Lokhu kuta ngemva kwekuthi Mchunu akhokhe istatimende itolo lesishoko ukuthi vele uyamati Brown Mkhotsi. Ngemva kwekumphika ngembi kwelikomiti lelibuka emaphoyisa ngenyanga yeNdlovulenkulu kuwo lo mnyaka losetulu. Ingabe indvuna Mchunu uyamati Brown Mkhotsi nobe cha? Ngenyanga yeNdlovulenkulu Mchunu abengamati Sanhlobo Mkhotsi. I got somebody insisting that there's somebody who's going around saying he works with me wherever I am, he is there. And I said, show me the face. And it got to a point where he showed me the face and I told him, I don't know this person. Ngepha ngalesithathu Mchunu wakhipha statement esekuthi Mkhotsi ngiloyela mdzibi munye naye kutepolitiki. Mkhotsi kuthiwa ngumchumanisi emkhathini kwaMchunu nasomabhizinisi loboshiwe lothole emathenda labita tigitsigitsi temarandi emaphoyiseni. Komishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi uphinza waveta ukuthi Mkhotsi uphethe nemiculo emininingwane lefihlekile emaphoyisa. Licembu le-DA nyalo lifuna Mchunu abekwe emacala ekudukisa iphalamende. He said that he did not know Mr. Brown Mkhotsi was a businessman linked to a criminal syndicate and corruption and capturing of the South African Police Service. And later on, in July, on the 9th of July, came back and said he is his comrade. Licembu le-EFF nalo lifuna Mchunu atiphendulele ngekudukisa iphalamende. Lende njalo ngokuya ekomiti lelubukeke ukuthi phatha komulungu ephalamende lokufaka ikhathi nomulungu ecabinet. Amapolisa sithembele ngawo. Xa ngoku uminister ezawuthi bona bezama into kokubana sibeke umthetho yena abe ungoyena mntu wophula umthetho. IMK party nayo ivulele Mchunu licala lekukhuluma emanga ngaphansi kwesifungo estation zamaphoyisa eBrooklyn ePitoli. Kulandzela ukuthi DA ivulele indvuna yemaphoyisa Senzo Mchunu licala ingabe akusita nganje ngesakhamuti sakuleli emacala lavulwa amaqembu epolitiki avulele emalungu ephalamende noma bosopolitiki. Umbono wakho uyalandzela. Akusihelebhi ngalitho thina sizakhamuzi ngoba bayavulelana amacala lawo maraphelele emoyeni. Akekho ke wayekhotho bewagwetshwa. So benzelana bona bodwa. Thina sifuna ukuthi sitanje not to say bona now sibane lecala bagijima baye emakhotho bavula amacala no lokho kude la kusincitsa khona. Amacala avulwa ikakhulukazi amaqembu ezepolitiki asisizi ngalutho thina njengezakhamuzi kodwa kusizakala wona amaqembu ezepolitiki lawo ezinhloseni zawo. Akwenzi umehluko ukuvulelana kwabamacala thina njengeNingizimu Afrika nanjengezakhamuzi sidinga intuthuko nje qha
asingene kumbango kwezepolitiki. Kutasisita kakhulu thina sibahlali base-South Africa indlela le kahle njengesizwe sile ngebugebengu nengohlakalo ikakhulu ithinza labasetulu. Amaqembu ezepolitiki mina ngibona ewusizo kakhulu uma ezosukuma ahambe evula amacala ngani ngoba lawo macala ayethathelwe phezulu ngeke kufane nathi ngomphakathi uhamba makuthiwa uyovula icala lokho ezobe kuthathele phezulu. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Kanzi kuletinye ke uma sibuye titolo. I-UNAIDS nemkhandlu we-South African National AIDS bethule umbiko lomusha wanga-2025 we-Global AIDS loveta kwehla kwekutheleleka kweligciwane le-HIV nga-56 wemaphesenti emaveni laseningizimu neligwadvule lwe-Sahara. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle disekhona hlala nathi. I-UNAIDS nemkhandlu we-South African National AIDS bethule umbiko lomusha wanga-2025 we-Global AIDS loveta kwehla kwekutheleleka kweligciwane le-HIV nga-56 wemaphesenti emaveni laseningizimu neligwadvule lwe-Sahara. Kushona kwebantfu labanaleli gciwane eningizimu Afrika kona kwehle nga-54 wemaphesenti kusukela nga-2010. Tikenya beteke emhlaba wonke jikelele tinhlelo tekulwisana ne-HIV kusukela lemelika likhethe kugodla lusito lwekulwa nayo. IPEPFAR beyitibophelele kwesekela tinhlelo te-HIV ngemali lengu-4.3 billion wemadola emaveni lange-50 lonyaka. Kepha-ke lokho kwemiswa ngekuphatima kweliso ngesikhathi lemelika libuketa lusito loluniketa emaveni mhlaba. Kepha-ke leli lithi kubite kutsi linonophe kutewuvala lesikhebezi. The government actually funds the HIV treatment response to the tune of 77%. So even with the funding crisis that we have seen, South Africa is lauded for actually bearing from a national fiscus perspective. Leli limelana ngetibalo teligciwane le-HIV uma licathaniswa nemhlaba wonke jikelele. Same-sex relations or gender expression have increased for the first time. So we see that punitive laws, punitive enforcement of criminal laws is increasing. So we see that people who should come forward for services are also not coming forward. It is the responsibility of every government to provide for its people. It's not the responsibility of other governments. I understand the issue of solidarity, but every government on this planet has got a responsibility to provide for its people. Timbi temave lafana nele South Sudan tibenemthelela lomubi ekutfolakaleni kwetidzingo letiphetselene ne-HIV. I-UNAIDS lithi leli lingayikhwiceli i-HIV kutawuba nesibalo lesingu-6 million webantfu labanaleli gciwane kuphindze kufe lababalelwa ku-4 million ngesifo se-AIDS ngemnyaka wa-2029. Mengameli welemelika Donald Trump uhlangane nebaholi labasihlanu bemave lasentshonalanga ye-Afrika labafaka ekhathi mengameli waseGabon, waseGuinea-Bissau, waseliberia, waseMauritania kanye newaseSenegal. Lo mhlangano uhlose ukuqinisa ubudlelwano kutemnotfo, kutshala kwetimali etinkampanini letitimele kanye netekuphepha. Trump utshele tivakashi takhe kutsi nanobe uhulumende wakhe athuthukisa kuthula e-Afrika lokufaka ekhathi izivumelwano sakamuva sekuletha kuthula emkhathini kwe-Democratic Republic of Congo ne-Rwanda uyachubeka nekubusisa kuthuthukiswa kwemnotho kutawusita live lasemelika kanye nengabathi ye-Afrika. The is committed to strengthening our friendships in Africa through economic development efforts that benefit both the United States and our partners, and we're shifting from AID to trade. Banikiwe ke baholi base-Afrika lithuba lekutikhangisa. Par sa position stratégique. Mauritania is a great country in the sense of its strategic position. It is on the Atlantic coast, which makes it a neighbor to the US. Abuka sikhatsi ewashini lakhe Trump utshele mengameli waseMauritania ukuthi aphothule kude kutokhuluma lomunye. Je pense que l'ensemble des 5 chefs d'État où nous sommes ici présents
the other heads of state who are here with me represent countries that are at peace, and that has been the case for some time. Mengameli waseSenegal uthi uyayisekela imitamo yokuletha ukuthula eSudan, eLibya nasengabathini yaseSaheli. Waveta ukuthi le ngabathi ithembele indzawo temabhizinisi. Parlant d'affaires, rassurer. I want to reassure all American investors about our country's political stability and our favorable regulatory environment, which we are continuously improving upon in order to attract more investment. Kusengaqinisekiswa ukuthi ngabe Trump utawufika yena emhlangano neG20 utawuba kulele enyangeni yeLweti. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Mengameli Ramaphosa utawukhuluma nesive ngelisonto mayelana netekuphepha kuleli. Lokhu kulandzela tinsolo letethuse eliningi lebantfu bakuleli letendiwe ngkhomishana wemaphoyisa kwaZulu Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi letiyamene nendvuna elitiko letemaphoyisa Senzo Mchunu kanye nebuholi lobusetulu basemaphoyiseni letimayelana nebugebengu lobendeka kuleli. Estatementeni mengameli uthi watiswe ngaloludzaba kulamalanga lengcile kanti utawulandzela tonke tinhlaka kude aphetha khamuti takuleli tfologcina. Loludzaba lwendeke ngesikhathi mengameli angekho kuleli ayemhlanganweni weBRICS eBrazil. Asasithi hulukuhle sijike Mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kuletihamba embili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu wotanato. Alishone mlingani siyavusela ke nakulithimba lakho egoli sivusela umbukele kuzoba deswati khona ke ekhaya ku SABC1. Namuhla Gwalagwala FM sitawuse goba ke inhloko tethu sitonephe lo mlingani bethu lesikashile ke emhlabeni okusituma lokukhulu nontuthuke lukhulele bekase katfula ke temfundo ngale kulihlangothi letemfundo kwakumsakado leGwalagwala FM. Ngetilo lokho sabona abana ke inkonzo tesikhumbuto talele basangisekela mengamelo eliva ngaphambili nomnumzane David Mabuza ke bekase tibanjwe ecitsisakana soke sifunza sempumalanga elangene la namuhla siboleke indlebe emlayele ngo6 kuya ku7 kumsakado kuhlelo letiphuma embiteni akwanze mlengane inzamba malehle kwembukele ekhaya. Sibonge Sibu tingawo ke talomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako kanti ke ungalinzela tesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhle ebusuku kusasa uma kugabanca insimbi yesihlanu tikhona tesindebele ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo usuku lobuhle ngwane. Ngedelational ngena zabatalo kanjalo ngedelational ngenaso simo selitulo sibonga kakhulu ke kulindelwa wakagodi kanti ke ngolalo muhle asibukele ke sithombe sethu kusihla namuhla ukuthi ngabe ke menjani kakhulu kade mathuba emvula kepha ke mabuke eShirana Kapa ngolalo muhle alapha kuye ke la 30% lo usho ukuthi mikhiva nale khona nje ubona niphinze nibonye ngemafu kuletho indzawo letewe kanti ke mabuka ke ekhasi nelive ngolalo muhle kunemoya lokhombisa kwehlele ihlangothi letifunza leTelguni nelive ebusuku banamuhla kanti ke masichubeka sibula ke la elangeni lakusasa ngolalo muhle asesekhona lawo mathuba emvula ekakhulu kade eShirana Kapa njengoba anyukele lapha kuye 60% kanti ke ukhona lo msika wemoya longena kwakuletho indzawo letewe kanti ke mabuke ingcenye esifunza ke la Eastern Cape alapha kuye ke la 30% mathuba emvula limbonye ngemafu mabuke ingcenye esifunza nobe ke intshonalanga isifunza iNorthern Cape ngolalo muhle kanti ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service elangeni lakusasa likhombisa lokuthukuthela ke lwandle mabuke kakhulu kade eShirana Kapa ngolalo muhle kanti ke mabuka ingcenye esifunza kwaZulu Natal kungahle ke kube nemlilo lokhona kuletho indzawo letewe kakhulu kade emadlelweni lathide kanti ke mabuke ekhasi nelive ngolalo muhle likhombisa ke kubaleli kakhulu kade elangeni lakusasa masibukela ke la amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni lakusasa isifunzene ke eGauteng likhombisa ke kuphola mabuka indzawo lefana nabo Pretoria ngaye ke la 19 kepha kuyabanze eBroncosprite Springs eCarltonville eVereeniging ngaye ke la -1 kuletho indzawo letewe ngolalo muhle kanti ke la
Sifundza ke iLimpopo mawubukwanza lefana nabo Musina lifuthumele ngayeke la 29 kepha ke lipholile ePhulukwane ngayeke la 22 Mokopane lihleli lapha ku 24 mawubukwanza lefana nabo Thabazimbi lapha kuye 1 kuyabanza ke ngolalo muhle kuleto tinzawo leto kanti ke masibuka ke la sifundza iMpumalanga the place of the rising sun mawubukwanza lefana nabo Sikhukhuza likhombisa ke la kufuthumala ngayeke la 29 23 embombela lokusho ukuthi lipholile kuleto tinzawo leto kanti ke mabuke Carolina lapha kuyeke la 20 ngolalo muhle kanti ke sifundza iKwaZulu Natal enzawo lefana nabo Mnambithi kuyabanza kuleto tinzawo leto wehlele kubo Kokstad ngayeke la 1926 mabukwanzawo lefana ke la nabo Port Shepstone kanti ke sifundza Eastern Cape unzawo lefana nabo Nxuba lifuthu ngabeke lipholile kubokomane ngayi 20 eqonqe 23 mabukwanzawo lefana nabo Makhanda boGcebeka lapha kuyeke la 21 kanti ke Ntshona Kapa ngolalo mhlenzawo lefana nabo Vredendal hleli lapha ku 16 mabukwanzawo lefana nabo Beaufort West likhombisa ke kuphola nakubo George ngayeke la 17 ngolalo muhle kanti ke masichubeka sifundza iNorthern Cape tinzawo lefana nabo Sutherland lapha kuye 9 kuyabanza kuleto nzawo leto mabuwa boKuruman boKhimbali likhombisa ke kuphola ngayeke la 22 kanti ke sifundza iFree State inzawo lefana ke la nabo Bothaville boKroonstad kuyabanza ke kuseni leto nzawo leto ke Bloemfontein ngayeke la -1 kanti ke masibuka ke la sifundza iNorthwest ngolalo muhle mabuka ke la nzawo lefana nabo Klerksdorp likhombisa ke kubanza ke la ekseni ngayeke la 0 kepha ke liPoland Castemadina mabuka bo Vryburg kuhlele kuTaung kuyabanza ngolalo muhle nakuleto nzawo leto ke kanti ke lihleli lapha ku 21 ngeCastemadina mabuka nzawo lefana nabo Tosca lapha kuyeke la 23 lo show sele nzawo leto ke liyabe lipholile ke la ngiyatot khatsi ke Temadina mabuya kubo Hikeng lapha kuyeke la 2 kube kubanza ke ekseni kepha ke la liphole ke la ngolalo muhle ngetikhatsi Temadina ngolalo muhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona ebusuku banamuhla bosuku abube ngilobuhle